Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu sivel ruata Mizoram kumin chungin dengi shikai sangkhat zanga som anom toa mi pangai nan thi puito voina tangin longtlai district parvathi khwa Bangladesh ral tlan omekte mundanga semdar aniang voin hian Gujarat Chief Minister tan Bhupendra Patel laklu anidon Indian Health Minister Mansukh Mandavia chuan hrisel na lama thok tu ta chu hrisel na tluan tling nei turami poimo anni ati kumin chungin dengi hrilenga wangin Mizoram mi panga an thi towa mi sangkha changa somzetin henat na hi an kai to Health Department State Vector-Borne Diseases Control Program SVBDCP ho tu te soidanin kumin chunga dengi hrikai mi sangkhat changa somjinga sangkha thum som sari chu Aizawl district amian nia Lunglei district ami somnga pakhatle Champhai district ami somthum pali anom boka state puma November thlachung khan hrikai thar hi za pariat an om ani dengi an kaile kailo endik za chu mi sangli janga somnga pasari an tling towa hrikai thar hriat tur an om reng bok ani kumbul lama khachuan dengi hrikai ten an lanawak lawa achan chu dengi fever satlia ani lomwang ni in SVBDCP ho tu te chuan an soya fawang in tran chowa hian dengi na chi dengi hemorrhagic fever atam chhochana nunna chan anom pha ta hial ani kumma salam ain kumin hian dengi hrileng anasa in henan na veipo hi an pungna sa hlea kumin malama Mizoram dengi hrikai tamber kuma zanga somriat din hri an kaya kumina chuan alet atlinga kumsang ni som pasari khan za somthum paruk an oma kumsang ni som pakwa khan za somthum pakhatin hri an kaya kumsang ni somni le somni pakhat khan COVID-19 hrilenga wanga in khar khip deuh reng ani awangin dengi leng lo tluk ani thung Longtlai district parvathi khwa Bangladesh atangara tlan jathum som omek ta chu voina tang hian mundanga semdar anidon hemi chungchanga tun hnai Longtlai borsa pi Marilyn Rual Zakhumi Hova District Disaster Management Authority chu khom chuan ruam mannan siama thok khatna voin le nak tu ka tuithum hnar le abul hnai khuwa chung ko somthum da annianga chung ko som ni chu wathuam puya da annianga chung ko som pali chu chamdul project da annianga chung ko som chu mautlang khuwa da anidonani chung ko samruk pali da na tur tuithum hnar wathuam puile chamdul project te hi Lai Autonomous District Council huam chung ania mautlang hi chu Lunglei district ani thunga tuna an omek na vapar thi khuwa hi Chakma Autonomous District Council huam chunga om ani thungani anin huam thuan soi angin BSF mi ten ral tlan son chhuat turte tan lir thei an ruam mananga chongde SDO civil chuan parvathia ral tlan chom dolna omte enfein anin son na tur hmuna an mamo tur angte asuan bokang parvat lom ngai pol te chuan hetianga ral tlan son chhuwa ani dan tur hi hriat tir an nianga anin son na tur khua VCP le thlom ngai pol te chu ral tlan te lo muak turin ngen ani bok anin son na tura VCP le Yanglai Association OMF huai tu te chu village level committee on Bangladesh Asilium seekers din theu tura hriat tir anni thole nia tanga chan Mizoram ko than lian ber Presbyterian ko than thunei tu sang ber sinadin khom pui voisom kuwa pakuana khat labiak ina nga chuni zan khan atriak ta nilai ni khan sinadin khom pui ro rel chanania in rin ni khan anzo fela nimin chonu khan nikum in khom pui le tunin kara pastor chatuan rampan ta suna hun man ania chomhalama pastor sompanga nem nge ania pro pastor so pariat ruat anni boka chonu alalpa jamria sacrament kil ho ania nizan khan moderator kal chuak turin sermon nuung asoi ani nakum sinat in khom pui voice na chu mission veng pastor bialin mission veng biakina December ni khatle ni som in kar chungin a thleng dona kumsang ni som panga sinat in khom pui chu zarkot ko thana nga ania kumsang ni som paruk sinot chu chanmari ko than in a thleng don thung ani Nizan Khan Mizoram UPC khom puilian chu atriaka rorel na fanei tamtura in zirtir ni se anti in khom puya hian zonuam assembly center a nga ania nakumin khom pui hi durtlang biala nga ani thungdon ani in khom puya hian kumsang ni somni pali budget atan
cheng vai bel thesom ni pahni nuai somriat pali singthum sang khat le zan ni an pomba ka kumsang ni somni panga in khom pui nga na munatan headquarters bial chu ruat ani pokani in khom pui ro rel na hian ko thran mi puite zinga fanei tam tura in zirtir na chukal pui tura pom ania sakramena ta na man mek wain ang khata man ani theinan malak tele Genesis atanga thu puan thlenga hril fiana siam tura rom na om chu pom ani bok ani General Assembly ai hian Ramthar Field a rongbol na zau zok an nei theinan mei chemi sonari te chu ministerial license pek ni se ti chu an rela hein khom puya hian Mizoram UPC General Superintendent Reven Thanglian Sangan Pastor Pali anem nge ba ka midang somni paruk hena rongbol theina tur ministerial license pek ania hein khom puya hian pastor pani lak thar anni bok ani Isua Krista ko thran General Assembly voice nga pangana dul te ko thrana nga ania December ni kuwa zirtop zana tanga chanchu nizan khan atriak zirtop zana report sang ngai thla kania tundin huna Isua Krista ko thran hi khoza chuanga andinga bialsom paruka then ania member mi pa sanga zariat somni parukle meichia sanga zariat somruk panga avain ko thran member sing khat sang khajaruk som ko pakhat anom mekani inrinni khan ro relania thupa zinga pastor lak bel chungchang te homison worker lak bel chungchang te ko thran thurin chui zauna hril fiana siamte ania kumsani somni pathum budget tan cheng vai bel chhani makta duainga nuai somruk le zanga pom ani ko thran pui pa te atangin pathian thu cha rang ngai thak ania mimal zai le zai pol mangin pathian fak ania upa boral te sun ani ba ka upanem nge na certificate sem ani boka pathian in khoma lalpa janria sakrament kil ho ani kumsani somni pathuma General Assembly voice som nga parukna tur chu leng pui khwa a nga ani chandamna ko thran Salvation Church of India chuan zero top zana tangkhan kolosi marveng biakina National General Assembly voice som palina an manga Assembly hinizan khan atriak ani Assembly zan khatna khan palai lomna in khom ania in rinni ni leng khan ro rel in khom an kalpuya Salvation Church of India President Upalal Than Tluangan kai hruain finance kai noi ro rel tur lut pasari chu soi howania National General Assembly a hian service koi noi agenda pahni chungai tua ania Pro Pastor pahni Romel Pingen tele Suresh Hale te chu pastor hetatan nimin choma in khoma nem nge ania an rual hian upa pali te po nem nge ngal anni boka hemi huna hian ko thran upa kum somsari tlingchin mipanga te chu senior upa lan kai anni bokani kumin sang ni somni pahni chung khan Odisha le Andhra Pradesh Ramthar Field ta ringtharmi somthum pathum anneya heng huna thok tur hian missionary pali lak bel annia National General Assembly a hian nakum sang ni somni pathum atan chandam na ko thran budget an thlir ho bok ani chanchin thar hi All India Radio aizola tangapua ani voin hian Gujarat Chief Minister atan Bhupendra Patel laklu ani dona azona Chief Minister Trump achel voin ni na turani puan tongin Bhupendra Patel hi MLA than tharten BJP Legislature Party leader atan inrinni khan an thlanga tun haya Gujarat Assembly in thana khan BJP chuan seat za somriat pani atangin seat za somnga paruk anlani Gujarat Chief Minister Sompariya Natur Bhupendra Patel chu Gandhi Nagara helipad ground a rinomna thu tiam tira laklu anianga he huna hian Prime Minister Narendra Modi le Union Home Minister Amit Shah ba ka BJP ro rel na state a Chief Minister te antel donani Delhi BJP Chief Adesh Gupta chu ani na atangina bang Delhi BJP Chief in ani na aban san chan hi tunhaya Municipal Corporation of Delhi MCD in thana BJP antlin zolo wangni in soi ani thudon na chuan Virendra Sachdeva chu Delhi BJP working president tan ruat ani thu asoi bokani Union Health and Family Welfare Minister Dr. Mansukh Mandavia chuan Chrisel na lama thok tu da chu Chrisel na tluan tling nei turami poimo anni ati Union Health Minister chuan Nimin Khan Varanasi nga ni o Health Minister te khom pui National Conclave of Universal Health Coverage kharna aman puya sarkar chuan khwale tui zongzong ban phaka healthcare chhop nai atum thua soya India in sumdon na kong hoilova rongbol na kong zonga healthcare aman dan chu thildang lam tak ani thua soya ni
Health Minister te in khomai hian Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath point India in COVID hrileng ama chondan kha khovelin an fakthua soya India chu khovela economy thangduang ber pakhatani atibok Voinatang hian Jaffna le Chennai inkara khwaljin phur thona a thlo chunzom don Sri Lanka Jaffna le Chennai inkara thlona thlok chunzom le tur hian Sri Lanka sum le paidin mun tlachia chu khwaljin na tourism sector lama a that pui be sei ani chanchin thar puan ti tom mai chanchin tlang pui Mizorama kumin chungin dengi shikai sangkha janga som an om to a mi pangai nan thi pui to Voinatangin Longtlai district parvathi khuwa Bangladesh ral tlan om mekte mundanga semdar anni ang Voin hian Gujarat Chief Minister Tan Bhupendra Patel laklu ani don Union Health Minister Mansukh Mandavia chuan hrisel na lama thok tu ta chu hrisel na tluan tling nei turami poimo anni ati chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ani